Kakunhun kari Lajong Farmers Produce Organization haka khatlai tarik kalalengkon kala penlong ya ka Harvest Festival hajar arpusan ban lum ban lang ya ki paran nong rep ban ai mensim bat kit bok kit ruang bakinang roy nang pa bat ban bha ka rep karyang hauni usnam hajar arpusan bathamai ya kani ka program ya kendu lang jogi nong rep la penlong hasnong mau pro kabadai ru ka Model Fruit Village lani ka snong kiso ki pai hakani ka Harvest Festival uba Mardondor Tongper, Additional Deputy Commissioner Ulalong Ukongsan, Hakajingadon Lang, Dr. K. Govindasamy, Director Indian Council of Agricultural Research, Udin ka Central Agricultural University College, Dr. Ram Singh, Dr. Sanjay Swami, Bisham Singha, Kinongyalam ka Lajong Farmers Produce Organization, Bakuntup, Yakakong Marian Maring, President, Uba Parlat Tur, Vice President Nongkit Kam, Batkidkot, Naki Unit Baper. Dalam Sumba Tapti nomor Tuhan pilih betul. Bapak yang sabar Sumba Tapti global masalah tim. Gini kisentes kita lah ni baru mana po CEU Agricultural University, ba na po GIAMF Martial Arts dan ni kaim baru kat di beliau diberikan di dalam ni kasi. Di ngampak ban dan jerong ni gini kata Harvest Festival baru omnya sekarang. Jadi kabangi celebrate mo jadi Kristum jerong pi. Nanti dah hadir juga kini kesedan ke hingga Bamlang, hingga Bamjalan. Kini Harvest Festival kadang keleng-keleng belum hapo India keleng-keleng lada deh hapo ngapai kaya semua bilang di Baisakhi, Makar Skranti, di Pongal keleng dari India ki celebrate. Mabli hi no bangiyok ban Harvest yung tunjungi kani kaji ku kajong try kendak ni, ndera. Kanu kanong kaji kemen kani kasi. Bangiyok kan celebrate kumya kani. Jadi Kristum yang Ginong Rep. Ginong Rep ini ibadan kamtam haka imlang kasalang. Bun yung ju perkenal ya kata. Jadi Ginong Rep ini kiba kamtam. Kamu Ginong Rep layak lu makai. Lebam lagi. Dera. Tinggal semua mai kari lajong. Ba bawa menel aku rumah hinyo hajar buat ini Ginong Rep badan apa dokanika FPO. Jadi Farmers Producer Organization. Pia don bok ha bakal ke FPO. But nakentu ipi ba pinya trelang ni hapot ni FPO namar bagi orang nak kecil paring mo kat padang dalang kat padang pun kata dang klan unit strength in numbers yo di lingba ke paling FPO la sai kita pun di mentoy pihak menjo kamu no kalyang ro ada kielek penjakan nok sarkar ne di mentoy ani klik sigi bank ne pilih dah kono ke Jakaru kindan bigi harap namar ba pilih bun di kebar ni Kubangong, I'm very thankful for CEU and of course ICR to be involved with the village here. Kakaping kani Rila Jong, Jong bagi semua bagi orang Rila hari la Jong kat Gaman, ni na. Tong ni pun kat Gaman, rep karyang mo. Ni ha punya trelang but ini ki start scientist jungi. Nomor kani kita tek kalam ta. Hilap lah kading sit ini kreatif, kalau komando usap kading sit ini kreatif kalau pikir kom tung tep jungi kalau mensuah dai kami hap su baka juk mentah ni hap pentung hap kalau kom pennek ya kadeka tindo mo diling ba kading donyo gini scientist kinong hikai kinong ilam nanti kalau ong i pa ye mene la don kinong ilam nanti kemudian ninyo ru ya kata kading tung tep bai hap baka juk mentah. Kaban penek bagi orang kecil pareng ke belum sustainable pun kaban nek
lagi pateng dia bagi sentuh mendakan dono tang alai tang hadir sansem na asmentu jadi juga gini sentis kalau ga jingaku lang yangi barokai jingam kwa